ko tebi huzuri, Fahro? Evo me danas po drugi put u lajfu sam, evo vidite, uput Ciriha oaza za sve vas i naš čovjek, evo ga da vidite. Pa je li ovo sad ispravno Gamma Getrenke ili je Scherer i partner? Evo vidite ovdje, inače kaže Scherer i partner, ali Fahro zaboravio da promijeni ove plakate i kaže kad prođe korona onda će da promijeni to sve. Pored oaze kaže ramazanska akcija, 5 franaka, a ovo je 12 puta po 50 i 3 franka i 30 je ova 6 flaša po litar i pol. Pa eto vi taman dok dođete večeras prije iftara možete se podmiriti ovdje, znate, tako da evo moram vam još nešto da pokažem. Čekaj da vidim gdje se ovdje okreće, sad ćete mi samo gledat bradu. Evo ovdje imate i malinu srebrenu. Imate i malinu srebrenu, šta ima još pa? Sviti titi. Gdje vidite imate i ovdje naše sokove, znači sve u cilju kupujemo domaći, naravno kod Fahre domaćina. Fahro, evo on je rekao da neće da ga snimam, ali moram ga snimiti. On je inače taj koji je krivac za sve, znači on može da vam nabavi piće za vaše fešte, za vaše derneke. Znači vi naručite, on doveze i odveze. I baci vam, zamislite, baci vam i PET i ove aluminijske flaše. Pa eto vi svi koji nećete puno posla, a svakako platite, možete se javiti ovdje Scherer i partner i možete kupiti sebi raznog pića. Šta je meni za oko zapalo, jesu ovi sokovi iz Tičina. Znači isto što htio sam kupiti, ali ima jako lijepa flaša, pogotovo sa ovim čepom gore. I htio sam kupiti, ako Bog da kupit ću. Tako da eto, svi vi koji ovdje ste u Cirihu, koja je ovo ulica? A Bünzmühlstraße. Neće, ovdje ćemo znači Bünzmühlstraße 393 u Cirihu, ovdje možete da kupite kod Fahre našeg i svega što vam bude zatrebalo. Ako vam bude trebalo nešto i da poručite, možete poručiti. Eto, Snježana, to je u Cirihu ovdje i u pol grada. Eto, mislim da bi to bilo to. Evo vidite, ima, on do duše ima, jest da nije sad za Ramazana i to sve, ali ima i alkoholni, bezalkoholni pića. Evo vidite, ima isto ovdje svega, ima i ovdje vode i druge. Imate vi koji ste naučili želdac na gujcu, nabavit će vam i gujce. Ovo je baš onako malo blentavo, ali je u pitanju je, znači, isto kažem vam, ima znači stvarno svih sokova. Vi ovdje dođete kao u prodavnicu, fino auto tu parkirate ispred i podmirite se. Znači, nema još kisele oaze. Jel bila kisela oaza? Ne znam još da li ima, jel nema. Ali eto, u svakom slučaju, budem dođite, pa možda ćete i mene zateći ovdje kad se ja budem obrio. Eto, ljudi, Sovski.